Коронавирус пандемия була келден тухма хушман чухне пәчік ялсенче абатшимешпе емел туянасын ужалы. Ытларақ чухне аслы жулдыземшеш пурнаган тұрықсенче лавкада аптекада жүк. Шавна булақ шербюрайуненче вадызем халық фрончен вырынды уйрыменчен булышу өйтні. Онаев хастарызем пенсионерзене пархушы бұрынмалық абатшимешпе емел келзі баны. Пәчік ялсенче уйрымақ чир сарылас хырушлық пызық чухне күллен керлі товарбады виштересіне ергелемеліне балырдашы халық фрончен пайдашы зем. Кезер бөжінчі Зинаида Петрова унченде лавкана гайза келесі шымылақ пулманныне галать. Юлашки күнзенче варалару дұру уйрымақ еврланны. Шагыр бітсен игерджі давраш пежерме булат тет. Субын парашок бітсен варамен, візенченде ұтларақ эмел герлі. Күшілді бат. Шагырда жүк көберен порошоксым керліман. Мен каплезем де жүкіман. Лекарствен бітсе жетіне. Цивискай алмашы, каймалам арсиде дома деші. Ман лекарство ғалман ситаман да жүкі. Бірма ситаман бұрна бебі. Ғал мәне фершетсім тұқмашты келмешті. Долго келмен ғайшы. Ага, вот. Спасибо өнде. Халық фрончен хастарызем Зоя Михайловна да болышреш. Утмылулды жулагайны кенеми вижерне гайла хулана гайзан лавкана керзе духны. Ундан бат уянна абачимеш петсе жетіне. Ну, майлмеш приверм, ну, хамара шидель клепырде. Патсен капыр. Кында шакар, пулы, лимон бульче. Лимон бардак шеп бірдесе. Все. Орхмен гел бире хал. Келде сахар бур, товар бур, он гел бире. Картошки зем бур, веш бур. Ялда халі пәдін беде шерін билікшен ытларағы жы пітчен бұрнаган вадызем. Хаджисем терлішіре саланны, ашамы жы батне сайра келзе гаяшы. Магазин ба аптека күндан нехы жанда бұлман. Пірхушы автолавка келзе жүрене, анжақ юлашки вғытра вылда көрінмаш. Шавын ба күнда тада юнажар ялзынче бұрнаган вадызен, шығыр екербе дуянма, виже жүхрыма утма дебет. Шеухри лавка егер варда вырнашны. Шағын бе кезен пиде лайқале сабынзақ кедеп бірға келеп мындывап бір. Сабынзақ кедеп бір. Эмел дуянма ялшынызен шербе хулынех шитме девет. Сымахмай унда гайза келесі шервуны денге гайзаларать. Хышпыр жүхне вырынды фельдшер имжам дуянма булыжат те шаслы жулдызем. Медсестра хойнюк себе хойзе гелеть. Самый первый менде булинде хвунук шибану моя кискеле место. Иги виши бин виши битаваты пенсине скеленте волонте. Шак виши ялвальдевал. Сахалтарахта. Ну, перешавнда продак. Центральное снабжение булзан. Лекарства зембе. Лайхрах булатча. Кагар ял старосты Зоя Харитонова хозяйну жибе вырынды администрации неде Чуваш потребсоюза да перремарбыны не балартре. Абачи мешпей киржуртра кирле товар зенеде булень ташта аяка гаймазырах туян мамай булдыр дене. Ыйдыват атсаба маныне гура хайделлене хуслам жиба галашса дадылны малашне гунда кашниге шнернегун автолавка жүреме бушлать. Сахал ешлы тата кирзе духма евр ялсем республика ранумай. Халық фронжин хастаризен жужибе машин шинчен суду үйлю ергелени, унда бурнаганзене самай булушу гюреть. Вырынды власень автолавка зен ишне ергелезе мала. Шав автолавка зен график не ежен мала. Ялзенде бурнаган халық пілдер хыш вғытра тұқса елмеліне. Пужиратнынчен е вирусыне бедермели рецептсір препарацияне дуянма май болдыр десе аптека шук ялсенче, оны ев хастаризем эмелзене фельдшерба акушер пунчезенче судасыне ергелемеліне балырдашы. Лицензияльзень, шак, ыйдыва, ыйды тацабамма булать. Педжик ялзенче бурнаганзене абачимешпе тада эмельбе первежем сертивештері себе, оны ев пайдашызем республика бушлыхентивешне вахытлых пурнышлаган Олег Николаев патнедесен үбе духна. Чевашкенгіларым вали Ирина Николаева, Никита Углев.